rođendan, čini mi se 7. augusta. Došli ste u našu državu. Koliko ima škola? Ima sad najviše od korpusa, svi. Sad si najbolji. Ja sam rekao, nek ti je sretna država Bosna i Hercegovina, a kolika je, jesmo li je proširili malo? Jer da se ona se u stvari širi. Dragi vojnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Bilo je jako mnogo naroda tamo koji je bio oduševljen tek. U stvari, osjećalo se svugdje se osjećalo dah slobode na tim krajevima. To je za nas bio veliki događaj, ali ako je nešto zanimljivo, tu kad je on vidio tu silnu artiljeriju našu tada, formirali smo mi, bili mehanizovani bataljon, artiljerijski puk, imao sam 8 brigada, protivoklopni divizion, inženjerijski bataljon, već je to bila okosnica i organizacija pravog jakog korpusa. Operacija Sana 95 bila je posljednja vojna operacija poduzeta od strane armije Republike Bosne i Hercegovine. Započela je 13. septembra 95. godine tačno u 6 sati. Gotovina je stupao pravcem Grahovo, Drvar, Šipovo, Jajce prema Banja Luci, a ja sam zamišljen, naš strateški plan je bio ovladati putem Ravnoja komunikacijama, kako putnim, tako i željezničkim. I poslije obilnih priprema, logistički više nije bilo problema, kada je u pitanju municija i gorivo, kucnuo je čas naše napadne operacije pod kodnim nazivom Sana. Po prvi put zaista ja sam mogao da imam borbeni raspored sa ešalonima, prvim, drugim, rezervom, jednom artiljerijskom podrškom na glavnom pravcu, na pomoćnom pravcu, po svim kriterijima savremenog ratovanja. I zamišljena je faza, bila izbijanje na liniju Bosanska otoka, Krupa, Krnjeuša, Vrtoče, Kulen Vakuf. Međutim, tog borbeni jedinstava je diktirao da smo mi istinski razbili srpsku odbranu na pravcu napada Bihać, Vrtoče, Petrovac i eksploatacija uspjeha, jer ako protivnik se povlači, tad je najnespremniji, onda mu treba uzjahati na leđa i držati ga dokle se može. I mi smo već sutradan ujahali, ja bih rekao, upali u Petrovac. Sad zamislite, 3 godine ratovanja oko pritoke Ripča na daljini 1 do 3 km, a odjedanput za 2 dana ide 60 km. Nakon kraćeg odmora, 16. septembra 1995. preneseno je naređenje komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića da se forsiranim maršom krene prema Ključu. Pripadnici 510. oslobodilačke brigade, na čijem je čelu bio komandant Amir Avdić, pješačili su punih 11 sati i prešli blizu 40 km, sve vrijeme vodeći borbu s neprijateljem. Već sam vidio da sam u Ključu. Sljedeća etapa ili linija je bila Sana. I zato je operacija i dobila ime Sana. Naš je upad bio cilj Sana. Već 15. ili 3. dan borbe mi smo izbili u rejon Sane. Bježeći i povlačeći se, četnici su minirali most na rijeci Sani između Tomine i Vrhpolja kako bi zaustavili jedinice armije BiH u silovitom napredovanju. Oslobođen je Sanski most. Obavještajni podaci govorili su da su stvoreni izvanredni preduslovi za oslobađanje Bosanskog Novog, Prijedora, Bosanske Gradiške, Bosanske Kostajnice i Banja Luke. Upadom u Sanski most, to veče, prije ulaska u Sanski most, jer znao sam da ćemo ga zauzeti, bataljon vojne policije dobio zadatak da zauzme opštinu, policijsku stanicu, vodovod, most, radiostanicu, elemente, a da se jedinice upućuju van grada i znam da sam okružio 6 km, da se mora upasti u Sasnu, to je bivše hrvatsko mjesto, Trnove, da me ne mogu gađati minobacačima. I već ujutru, čini mi se 1:30, dolazi komandant gardijske iz Sarajeva Rađa, koji je bio na pravcu djelovanja Bihać, Petrovac, kasnije gore Sanica, ali Sanski most Sasna, i komandant bataljona 502. Halil Čejvan, kažu mi smo Trnova Sasna, više me ne mogu gađati minobacačima. Već iz Grmeča dolazi 329. pa Labudovi, pa drugi dijelovi 510. Tako da smo vi već sutradan
11. u Sanskom mostu i okolini Sanskog mosta imali preko 5 brigada koje su bile u nadiranju. Artiljerija koja je podržavala mene iz pravca Bravskog, iz pravca Sanice, već je dovučena i došao je general Alagić. Njegov zadatak je bio da napada pravcem Bronzani Majdan, Banja Luka, a ja sam kao dječak odrastao u Prijedoru i dobro sam poznavao Ribnjak, Komarsku, Kozarac, Piskavicu, južni dio Kozare, a da ne govorimo o Podkozarju prema Gradišći, i napravio sam plan djelovanja prema Banja Luci, gdje sam mislio opet dubokim u prvom ešalonu s 5 helikoptera koji su bili na raspolaganju